Thabarĩ ya kũmatha kura makĩria ma milioni 2 cia gĩtarũ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri ĩhungurĩtie mũnini wa president Ndagĩtarĩ William Ruto ngoro-inĩ ya bũrũri wa Mulembe kaunti-inĩ cia Bungoma na Kakamega. Sasa mtu yule anashughulikia maisha yetu ni huyu William Na Kenya hii tuko na bahati sisi kupata kiongozi ambaye anajua mwananchi wa chini anaumia. Na rafiki mzuri ni yule anajua kwako na wewe unajua kwake. Ukiuliza yule mzee mahali inaitwa Muhe, atakwambia kumepambauka. Ukimuuliza mahali inaitwa Kimondo penye tumetoka, atakwambia kumepambauka. Wakati wewe unakula fumbi na wananchi wa kawaida, yeye ako kwa hoteli na wazito wa pesa. Na watu wenye wanaajiri rais wa Jamhuri ya Kenya si matajiri peke yao. Hii ya mwezi wa 8 tutawashinda asubuhi na mapema, na hakuna kitu watafanya. Nini mnaambia? Hakuna kitu watafanya. Munini wa president erĩte arũmĩrĩri ake matigathingithio nĩ mũhuhu atĩ ona angĩkahotana kũrĩ na ũhotekeku wa kura ciake ciywo na ũhotani wake ũrĩre thĩ, kana ona angĩkahotana arege kũnengererio mathaga ma wathani. Ati watazuia mimi nisitangazwe kama rais. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Muhe, mimi nauliza nyinyi watu wa Webuye, nyinyi mkiniona mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Nyinyi mkiniona hivi? Nataka niwaambie Tinga amesimamishwa na William Ruto amesimama. Hiyo ndio tofauti. Na mimi wacha niongezee kidogo. Ule mtu amesimamishwa, watu wanaambirima wakimtafuta, wakimuuliza kitu hata jibu hapo ataenda kuuliza ule mtu amemsimamisha. Hii watu wanaambirima wako namna gani ama namna gani? Kama kuna sheria ambayo tunatakana tutengeneze na yeye asaweke sahihi, ni sheria ambayo inasema yeye akishindwa na William Ruto asikae kwa barabara, asilete maandamano, akubali kwamba ameshindwa na akwende nyumbani. Kama ni kuvua samaki, aende avue samaki sababu kazi ni kazi. Thĩinĩ wa kĩrĩa kĩhana tarĩ igeria rĩa kũmunyũramĩria mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, mũnini wa president anyitĩrĩire atĩ harĩa atongoria arĩa maretha gĩturwa gĩa president nowe ũtaũkĩirwo wega nĩ mathĩna ma gĩtarũ gĩkĩ na kĩhonia arĩ nakĩo. Mnataka rais mfanyikazi ama mnataka rais mfalme? Mnataka rais mfanyikazi? Mnataka rais mfanyikazi? Hawa watu wanataka kututengenezea rais mfalme, ati mtu ya kuimbiwa na kuabudiwa na kupigiwa makofi. Sisi tunataka tuwaambie hatutakubali. Wewe mtu asikuuliza maswali mingi, you have the answers. Wewe mtu akikuuliza, muambie deputy president ako na sera, Khalwale ako na sera. Tunafuata nini? Sera. Mambo ya ukabila muwache. Munini wa president Ndagĩtarĩ William Ruto ambĩkĩte kambe ya thikũ 8 gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kuonania ũritũ wake mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩa mweri wa 8. Gĩtarũ kĩngĩ Ruto anaikara ihinda iraya thabarĩ-inĩ ya kũmatha kura nĩ kĩa gatagatĩ kũrĩa mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru ambĩkire kambe ya thikũ 7 kĩrũmanĩrĩrio agĩtuĩkania kaunti cia bũrũri wa Ngema kũmatha makĩria ma milioni 6 iria athathaũria maũndũ moteti manyitĩrĩire atĩ nĩcio cigatuithania president wa gatano wa bũrũri wa Kenya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.